Banyak orang kelero ngerti barokah. Mun beda orang ambu dari pon cupah usaha pah sokinya pesena tatang ke bah ngoca. Mun anak mangemat ro kana keng oleh barokah na ponduk keko. Mai temu kak ya jua bi Allah pah lancar rezeki na jo keng barokah na ponduk bi kule ka bele. Soki ni ke beni barokah. Mun kapan sesoki yang ke oleh barokah mun se malarat yang kue kening bele dia. Beni barokah ni kan tak ada hubung naben soki, tak ada hubung naben para tuai masyarakat, tak ada hubung naben teti tokoh. Barokah ni kamun orang sajen semak ke Allah, sajen takut nak tusak, sajen lebur anak ko bekusnya ke keng barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus ajunan semulja Kyai Haji Husain Asmuni, ajunan Kyai Haji Alimuddin Makki, ajunan Kiai Mahrus, Kiai Abdul Mu'in, ajunan Kiai Iksir Ghali, Kiai Umar Faruq, Kiai Misbahul Munir, tertakalib ajunan Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pengundang. Bersetuju para guru, para kiai, juga setuju panitia penyelenggara dari Haul Pujuk Camplong. Ben setuju jajaran tokoh masyarakat secara khusus pemangku tisa Banyu Pele, tortak kalib senyepoe Bu Tanah, Ki Bu Tanah, Bu Tanah Timur, bede Bu Tanah bere, Bu Tanah Deje, waduh. Ben setuju hadirin hadirat muslimin muslimat da ajunan setuju beten kaula amul jaki. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah mangken paringi apangki apolong dalam keadaan sehat samu ke patrosa sehat menterkiknya po atlasan tahun datang boleh. Benih sekalian telasen menter ali beli telasen menterkiknya po amin. Salawat ben salam nyereng aturaki dak Gusti Kanjeng Nabi, kalaben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyuun samu ke kaula ben ajunan termasuk ada ke kelompok ben golongan syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, mangken nikah kaula benajunan asareng apolong akompol padahal mangken nikah mun abahas lesoh ajunan Pak Lesona karena mulai ki dumalemena atlasen hi
beri sibuk ki entar ka bagian lepala nika sampean 3 kilo sempat asalenan sakali kalampinan nyar-nyar kapiole 2 hari kita ibuka dadung tapi make sampian leso sampian ki sempat entar ka kantor karena telasen nika mun laki nika kula bersampian karo ruwet pikiran kak saya nyari obeng mun nika campuran nika mulai ki telasen rang kurang 5 hari la ruwet semikira cecen ben kalampi nah jia la ajareng je nika telasen ki kurang 5 hari cecen la sabak kapi ya tesemija keng anak kapan nyambu iku pak jak di kuliding telasen kelampi dia na masalah cukup malah utang itu ada apa boleh cak dengan kau kincak terus cak di belamba cangkut cak gopak kaki saya kocak dia wah hah kula minta tolong kak nika kula nyelam nika 7 ibu di kula elang nika nika tak lakon ngelaki kak boleh minta aku rasa biru boy kak. Utama tak napa nih kak. Tikal tak napa bola. Tikal kak tikal. Coba katu saus tak napa. Ampun tikal. Bisa atau lagi ke budi marin gula. Cocok make cocok ke. Nah cocok ke. Katu. Nah tikal. Nah. Pon segelangkong. Ada yo. Aduh, nyelam gitu buru gula. Kameramen sesuaikan. Takut elang je takare. Ganteng. Iya asli nasi ganteng re. Situng. Njak jang kameramen jak unjung kia ramun penceramah ngak dia aku. Terus. Mari. Allahumma shalli ala Muhammad. Payah leso sambian tapi alhamdulillah orang bu tanah pak tanah kak kamu. Iya pak tanah nak kemana? Almarhum karibu tanah nedok. Orang bu tanah makin hadir apolong kompak. Semoga benih cuma apolong ibu tanah menterbit pujuk eka polong sampai ke akhirat. Benih tua akina ajunan menter paringi sehat. Kelaban baru kena pujuk menter lo itu panah penyakit. Manter lo kek sakit romoro itu mau mate muntah kek sakit penyakit lo itu penyakit lo kek sakit tak langsung mati budian otro sakit gelum bian otro langsung mati pernah tak usah mati boy sambian ada cocok dina deka maksud dah make Sayyidina Umar bisa mailang deti tak ketela orang beda. Ada padahal mun abahas walin Allah saya paling wali nika ki Abu Bakar, Umar, Utsman. Nika paling wali nika. Mun pas sahabat nika benih wali ada orang wali hadirin. Keng kula ben sampean mun kocak wali je pahe ngak sing bisa ni benian. Wali nika beda saya ibri ikaromah, keramat ketika dinto saya patampak beda sepunten. Pujuk camplong nika hadirin. Wali. Napa keramat je? Tak usah bahas lambak gula tak nyapo. Mangken ni ka padang ni kejak wali. Mun beni pujuk camplong ni ke keng wali. Haram sehadir tak kira tegeram ni pada ben mangken ni. Jelas? Sampian mak bisa entar kapi lesoh payah sampian. Mulai dari telasen beri ajalan mangken ki gak kantok. Malam pian ki ngir kini ba anak. Mun ngi ba anak rekan gemet pesene ke beli token-token benjema aja mana. Nggih napa nggih? Sampian mak bisa entar rembing ni kene situng ala sena sampian mak bisa atelek ke entar sampian ni bisa entar lo sengkak bahkan sampian mun parlu ki nyumbang beri-beri beri sombangan nika nyumbang napa tak nyumbang
Oh, makai selalu abri nyampit ki aja. Sampian ki nyombang lesu ki entar, mak tak sengkam pian. Jak dengan tuan rumah mana mungkin beda ilmu tanah. Tore, kamu tuan rumah mana? Kan ilmu tanah kan ki? Ilmu tanah, mak bisa entar rami. Jak dengan tatangga molotan se entar beni epang anak ang se soro. Kaki kau jangan cong keceraja. Kaki pak, engkau kenyang ibu. Padahal tuan rumah nagi odi se entar anak ang. Ya mun sa amolotan ring melarat, keng mun sa amolotan ring soki onjangan kol tungkol 12 lah asela. Bengkalan, mun ikat tu kan cung saraan. Jangan mulai kol 11 bi nilai jaga, kak jaga, kon kak tuan. Arab pelik mataan dis mata. Bada. Oh, mik ngako kapim bian bro. Alhamdulillah. Mun orang ni kata tiwali na Allah. Mun orang ni kata tiwali. Pokoknya punya ulama. Idza ahabba Allahu 'abdan fa akhbara Allahu bihalil ibad. Mun bada orang ekaleburi bi Allah. Mun Allah kadung lebur ka situng orang. Maka Allah senyercer perasaan muhabba ka atina sampian. Sampian tak uning ke pujuk camplong, tak nyapok ke pujuk camplong. Mun parlo beni nak foto na pujuk camplong. Gara-gara pujuk camplong ni ke kelebur ni Allah. Empian ku tak pah lebur. Entar ke acara ni kemangkin pah tak sengkak. Padahal pujuk camplong seseta ampun atahunan, ampun atusan tahun mun parlo. Tatang ke kuleben sampian mati se entara asengguan. Padahal mayit kilo bendem. Bener. Tatang ke mati. Kuleben sampean se entara asengguan. Padahal mayit kilo bendem ki anyar mate. Niko sesedo lamba seentar bisa rambingak nikah hadirin. Tatang ke mate. Pah mate marina Isa. Lampu mate kia. Pesek cek-cekan. Pah beda kabur inna lillah. Pah ngucap ni. Pah mate sing malem mai kok. Bener. Bini nabah nyampit di dapur. Aduh dukilu boleh leku. Mate mur nyampit dia. Tak iya lek. Salah satu pun kau leman dibeni oleh nasib bah karo oleh sehari me 2 itu. Hahaha. Bener. Asengguan selake abu. Kulaban sampian si abu jengakin mayit telebur elangker si abu jengakin cak nakin otak. Ayo siapa jengakin ayo. Autu. Kakek kak tang sarung najis cong iku. Senyuro lo abu jeng. Mak sengkagalu. Lain tingkatan mun bujuk nikah sesetelah puluhan tahun ajunan tak nyapo mipah entar sampean makin bisa tak sengkak napa alasanna mun beni keng walina Allah bujuk haram tak garam pada beni ke entar hadirin jelas maka ada gula pak acara hol bujuk kati makin nikah tak pada ben acara hol orang biasa mun saya hol orang biasa sesete mak le selamat hol bujuk nikah beni pujuk semak dia selamat kalau ia boleh kula ben ajunan keng ngampung selamat dek kau pujuk kalau ben kek nyelekek kau orang seselamat kau leben ajunan manter pada selamat jadi makin ni kebeni pujuk saya nyok lagi selamat beni keng kalau ben entar kau orang seselamat kula ben ajunan di Allah mak le pada selamat amin Allahumma jadi beni ni kakak saya nyok lagi selamat ni kampun selamat mak izin tarik kula ben ajunan ni kala ken ngampung selamat dek ke orang seampun selamat hadirin pernah kak dintok sateja biaya sepo keluar leso tenaga lako manter iblis tetia dan celana sampian teka hajat dunia teka hajat akhirat amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mau jaki Allah maka namun bada orang ngosos nikah kan bada khososan kata nikah guru mana kerja khososan nikah almarhumin almarhumat pujuk Abdul Ghafur, pujuk camplong, asta pujuk kempar, kapi pujuk. Biasanya ibu di beda bajan senikah. Ala anna Allah yaghfir lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Tak usah macam, kamu lidah dia boleh dia. Mun pagi Al-Fatihah hampir macam boleh, terus di pembukaan boleh tak ada pengajian. Wah. Mun mancing cak gila takut agami ningkong gelu mak lerembi
Dadi tujuan tar kareng mati nika ala annallaha ayyaghfira lahum. Saya pertama makle sesedenika esapora bi Guste. Nika berarti saya mati orang biasa. Wa yu'li darajatihim. Kalak berhaul semate keng di Allah makle yang ka terjeda semate lata andi dosa serenika. Saya pertama mun bedenak kana kini mate. Ibu tanah mun bedenak kana kini mate etah dili napa lo etah dili. Mi etah dili jana kana kini tak andi dosa. Saya nyak dosa sana saya tahdil juga kan. Mak be doreng banyak dosa sana atah di laki orang selalu andi dosa. Nih kamu nak kana kene etah lilih beni anyu onaki sapora tusah karena sekene lata andi tusah napa tojuna wa yu'li darajatihim swarga anak kana nika makle sajen tengki mun swarga anak kana nika tengki bapak engben embu dian norok tengki swargana mak bisa norok tengki karena nak kanak semateki kene tak kira gelem masuk swarga mun ring tua dua entah iki beka swarga. Mangkana mun andi nak kanak kene mate nika cepon ulama sampean keng andi tabungan salamet. Karena nak kanak kene ing sampean semate budian tak kira gelem masuk swarga mun epak ben embung nika tak nurok. Nika ada bukan Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi bedenak kanak kene mate. Teng sepona cek sosana. Di Kanjeng Nabi ien tadi sambil ioman ampun sampean tak usah sasosa sambil iyo sarbauna ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadiruk sampean tak seneng lagi mun budian sampean iyang bi anang ibeng labeng swarga anang sampean tak gelem masuk swarga mun ring tuana sampean tak ihibah sahabat sing ngiding pahatanya am khasul li hada ya Rasulullah cuma anak ni kaki sing ambek ring tuana la ballikullikum enten sampean kabeh mun andi nak kanak kene mate anang tak kira gelem masuk swarga mun ring tuana tak ihibah ke swarga si andi nak kanak mate ki kene pasabar sampean keng selamat tah si andi anak mate ki kene pecembar sampean keng masuk swarga si andi anak anglok mate ki kene dina cekel Yenjek ngiding bertahadis dia pahina gede natang anak petok haram lo mati sekali kana itu. Wala si di budi satia dia cencek lemak le. Torot. Jadi bakal selamat jelas. Jadi itu akhir yang mati ini pertama minta aki saporan eka orang biasa ki. Nomor 2 ningki aki derajat contohnya nak kanak kene utabe beda orang gila. Orang kurang akal ini kemudian langsung masuk surga. Masuk ada masuk neraka lu andi dosa. Pada benak kanak kene. Karena ya heratnya kecuma 2 kendengan. Surga benar. Jadi makin lo abajang kasah masuk surga. Jadi mun sampean abajang ngabek sengkak yang terus masuk surga lu norok kelompok gila ya. Haji yang mau dibeli patah ndak kekepu. Kok ndak? Oh terus. Lesa nomor 3 tajuna ala anna Allah ayyaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Se nomor 3 ma itu aki seseta ma itu aki sa tinggal lomor wa yu'idu alaina min barakatihim keng eka parlo kilina barokana kase odi sera mangken bujuk camplong ni ka iya hole ngak ni kebeni untuk masuk swarga bujuk camplong ni kemin ahlil jannah mi iya hole mangken eka parlo barokana makle ekili iku leben ajunan kalaben barokana bujuk camplong kau leben ajunan pah oleh barokah baik itunya lakong-lakong akhirat Allahumma tetip dan ni kebekan oleh barokah napa barokah ni ka barokah ni ka cepon orang bu tanah berkat umur, berkat rizki, berkat anak. Nika aslina barokah. Seeko cak barokah ni kada remah. Ziyadatu khairin min Allah. Tambahan bagus dari Guste. Ibadah sajan kenceng, lako tusa sajan sengkak, ka ulama sajan tape, kelakuan cuba sajan tanda. Ni katanda orang oleh barokah. Ing ibengkalan banyak orang kelero ngerti barokah. Mun beda orang ambu dari pon dupah usaha pah sokinya pesena tatang kebah ngoca
mun anang mangemat ro kana keng oleh baro kana ponduk ko mai temu kak ya juga bi Allah pah lancar rezeki na jo keng baro kana ponduk bi kule e ka bele soki ni ke beni barokah mun kapan sesoki yang ke oleh barokah mun se malarat yang kui kening bele dia beni barokah ni kan tak ada hubung na ben soki tak ada hubung na ben para tuai masyarakat tak ada hubung na ben teti tokoh barokah ni kamun orang sajen semak ke Allah sajen takut nak ko tusah sajen lebur anak ko bagus ni ke keng barokah amin ko bu cengeng patak ketip sagale pajek padeng ngelok teman nemuring genteng ke mengkabin sagale maren Allahumma sholli ala Muhammad ereng camplong colok je tega tegelero reng bu tanah reng nyo bele dekam dan nik ampun oleh barokah amin jubut bina kana yang gumare pangajin na bulan gelek kiai la toron lo mun kok yang gu beni kiai bulan ni kene bina kana yang gu kancan lagi yang arako cilik jong magini kene re mun abulu tu aja bahgeng Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sambian ni ka asli naga ben sambian ni ka pibu ni ka ampun oleh barokah asli amin mantar Allah ipaterus barokah mun beni keng barokah pian masa bisa entar ka kantu makin tak mun zaman lambe entar ka acara keng perlu deureun cek makin tak bi ka abi cek eureun sambian teh ibu biar lebih makin mari Idul Adha ni kacak kul kasepeda tak kebuah cak ada seiba kia sekali makin tak yabi cak makin nasi cet kaki ke dalam kaki cak gila kaki saya kocak dia manusia ni kejan soki bi jan cerik yang dia kan lambak ki melarat mun beda cak orang tak yabi lemalam ecer-ecer kata tangker makin soki alhamdulillah bisa beli kulkas ada ngal tok sakane Allah ada nuk jaberno kapi tetel baci tutul ecer-cetaki oleh sebulan pah tumbuh bulu kapan lalancang bulu napa baru ibu yang ke aki kata tang ya Allah sambian ni ka makin mun beniking barokah haram tak gerentar kak kan tak kira dentek malam pian ni ka mulai gelak pagi sampai makin pakun tak gijegan thank you kula makin pahacerama sampai kultung haram dia tak kira mulai bener tak kira mulai kan tuh sini tengah berkat bi bian ni kula makin pahapidato sampai kultung bian pakun seneka ingin dapat kebungkona kula suwe colong holil cek lancung ngai ko ada apa kak billahi tengah foto ke sadenteng jadi mayu mulai boy kak itu pun kula korang ingat tang bini kakele korang ngabit tang bini yang pengucap dia kak pengajian lagu dah benar juga ni kemangkin sampai ni ampun oleh barokah mun beniking oleh barokah haram tak kira patut kompak entar nggak makin ni tanda barokah mun sampean ki sempat ala ko bagus sampean ki sempat entar dek kelakuan ibadah ni kata dek sampean oleh barokah amin lah mun sampean la oleh barokah apa mikir entar sampung ka buju kula ben sampean ni lo pege beda potra kak ni mangkana mangkin iki potra kula ben ajunan ni kata aku beten mun ka sampean menten Allah istiqomah sampean tapi putrana kula ben sampean kui pangki pak zaman nabudian pada ben zaman kula ben sampean makin ni kesek yarep zaman nanti boleh berubah keng putra kula ben ajunan manter oleh barokah na pujuk pakun saya zaman ni kajan kebudi jan tak saya zaman lembak ben zaman makin jauh kak jauh nama tak jauh makin kan badan nikah ni butuh tak butuh nih gara-gara HP sampean montro oni enggak apakah HP sudah mempunyai dampak HP buat mabut dua HP ini buat pengaruh ke putrana sampean anak ngambian seumur 5 tahun coba makin paktanya aki mau di tengah sekolah
Cong, ki buru beda guru nih sekolahan. Ku tak nyempit. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Biimbungan lagi sandal nyampit boleh pedong bersandal je cetak ke. Aja jawab, gak bahaya tah. Ayo, oleh na apa aja? Oleh na apa? Sabak tersepah buru kamu aja. Dama cong, cek lah cek. Ah, makai mbak apa lagi ya? Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah nikah saya oleh nak kiai nikah. Mun sebenarnya oleh nak kiai benih senikah. Coba ambian, coba lihat gini akhirnya. Upin benipin tak tiga raja. Nah, ini kan oleh nak HP nikah, sedih HP nikah. Kak Rosla raja taklum. Aja, ngapa lagi dia mikirin tuan? Keng gula ngebala iman kaman, mun mangken anak nikah. Main HP, libur HP. Gula tak nyala akinah. Tak nyala akinah anak. Sesalah benih anak. Sesalah. Karena mungkin nikah di anak umur 2 tahun. Ki 2 tahun umur anak. Embuung abe kombe. Anak angta ko aganggu. Anak epatoro ka iyu. YouTube. Nagela. Embuung abe kombe. Embuung asabo natako ang lanyala. Yang dina cagulian ada mencelaan andai makanya lo jam tak agulian sekali bener ini kan makin deh kakak abon boleh malam Jumat pahan ang tak lumit jo bipang pahyapo si upin ipin jong ucangan ang hore ayam goreng embung pah ngocak menilim kamar sinyal tak nyaman jong muni budin langker nyaman ada buru kemudian langkah anak makai zaman lambe nak kanak kene tak tedung ni kepada bede keng mun zaman kona mun anak nikah tak tedung cara ide masih terus tedung jadi lambe ni kemun anak belum Jumat tak belum tedung bapak ngakil kerja bakti nih ke lambe bapak ni kabu kok gelem sarung pahamonye bau harusnya ke lambe ada tedung baung takok marketek anang jo takok ngijo anang ngijo embuk ngese baung bipang alhamdulillah andi alek boleh sing ngijo dia candi anak lema oleh na baung kapi jadi ada oleh na baung dia cak makin seneguk pada oleh na baung dia pada gula benem jani pada oleh na baung tapi selambe kan saya tedung gak beri HP makin jen tak tedung mun lambanya kalau epa baung dia jadi mah teti sakar lakar deh termasuk orang apa kan organ oleh na baung deh Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat oleh na baung saya muljaki Allah para milagak dintok beda telok ki tujuan atu aki orang setenika beda tel nomor situ elang nomor 2 elang kian nomor telok alhamdulillah tak ada cecerah sekali. Jadi tempeng gula tapi tak ada faidah sekak dintu si bisa pada apa? Mulia apa? Ibu amun tak eke ngai. Nomor situ bau. Nomor situ bau ngeko. Nomor 2 lebur oleh apa karena bau jang dia pon nomor situng tujuan atu aki orang setene ka'ala anna Allah ayyaghfira lahum sesete ma'li esakura bi Allah amin nikah kelompok gula benajunan sesete nomor 2 mi itu aki orang sete mi iya oleh orang sete wa yu'li darajatihim makle derajat pateng ki yang ka
karena saya tak andi tusah. Amin. Nomor 3 wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Ma iya hole ma itu aki. Nomor 3 king kaparlo barokah nah pada ben mangken nikah. Napa barokah? Tambahan bagus dari Allah. Orang seoleh barokah. Sajian bagus, sajian saya, sajian semangat ibadah, sajian takwa ala maksiat, sajian tengah tidak kelakuan haram. Tan jaga ditukeng oleh barokah. Menter tepak kaula ajunan. Amin Allahumma. Menter oleh barokah na bujuk kapi. Amin. Ben menter tetilan jalan keselamatan dunia akhirat. Amin. Sampian mangken semak-semak ke bujuk ni kacak ko beter. Benih cuma itunya. Ya akhirat budian pegal efek tebi bujuk dak ke surga Allah. Amin Allahumma. Bekali kibak. Makanya bujuk ni kemudian ketika masuk aswarga yang babi malaikat. Kamu maaf bujuk. Dan gula masuk aswarga. Mungkin cenderung masuk. Pola beda nak foto na seeki ba. Pola beda keluarga na seefek ta. Pola beda orang-orang setoman ngah oleh sambian seeki ba. Cek pun bujuk camplong banyak malaikat. Malaikat ajabu hatta walau kanu adadatan nujum. Maka pada ben bitong na bintang ilangi kor sampian kasokan bek takapi ni kasi maksud bahwa as-salihun orang-orang soleh budian bisa abri syafaat bujuk ni bisa abek takaula ajudan ke surga Allah bingkengan mun sengi babujuk ni kecak ko beter kak pakun masuk surga sampian buk amin kula sering abri contoh sampian entar ka surga dari Banyu Pele entar ke Surabaya sampian ngibe narkoba, ngibe sabu-sabu, bahaya apa tak bahaya? Keng mun sing ngawal sampian Kapolres Pamekasan. Mun sing ngawal sampian Kapolres Pamekasan, maki sampian ngibe sabu-sabu, bi polisi Sampang sampian tak kira tangkep padahal sampian kelero. Bi polisi Bengkalan tak kira yambek padahal sampian salah. Bi polisi Genjeran Surabaya tak kira tangkep padahal ngibe sabu-sabu. Mata tangkep sampian cek kelero. Beni takok ka sampian, takok ka mobil coklat si bede ya deng sampian. Beni karo agebay esim kak, make masuk swarga mun andi reng delum kempangan. Saya reng delum mah, nikan nih. Pujuk camplong ni kering delum kula sampian budian. Makanya makin kula ben sampian parlo sambungan kala entar nih ke parlo sambungan keng beni karo parlo sambungan parlo sombengan boleh maki asampung mun tak sombong tapi kan pian lah nyumbang kabeh nih katanya gini meskipun sombongnya macem-macem beda saya nyumbang PC beda saya nyumbang beras beda saya nyumbang lakoh beda saya nyumbang rena beda saya nyumbang abentar yang ala aku ikan dari tak ambu sekali ya beda saya nyumbang manglo. Hari terupnya kurang dayaan, anak potuna kan si nak jadi kiper dayaan, si nak jadi kiper dayaan. Dan si anu, siapa sih nak tahu mun kalau dayaan, siapa kiring bui tokang dia. Pada bending ni kubal lembalan ilmu TV, kapan penalti tak masuk, aduh kurang dayaan, iya. Yang ku orang bukan sama ini balik dalamnya. Ngot tidak bal TV, kilo nendang lah gentang sama. Sampian ni kanyumbang, ya sombangan saya paling raja sampian hadir. Gula maki kari uja udah pak kak kantumun sampian tidak entar harang gula tak kira akan demun ke tibi. Dung kari uja bagi depan ni macet gula lagi buru. Masak bat ada orang gula pak hadirin hadirat muslimin muslimat yang tidak terlihat. Orang mati mur pahatok koto absa apa gara-gara sampian nyumbang entar acara nikah pah sampurna. Manter sambungan na sampian sombong na sampian. Tetilan jalan sampian budian iki babi puju eswarga Allah. Amin. Mun bade sing ibah lolos kak makimpian raja tusah lolos ni kesek kocak syafaat. Syafaat ni ketujuan nama selamat orang sekoduna masuk neraka. Kuna benajunan koduna masuk neraka karena banyak tusah. Gara-gara iki babi puju burung saya masuk neraka ku tak pasti masuk swarga. Amin. Amin Allahumma. Kuna sering cerita kak. Kuna teman konjangan di pelengahan. Acara bujuk iya lambe, pol 10 pagi gula. Ku tak mobil gula pah cekak. Pasaran tak bisa lebet. Gula nelpon ke panitia. Panitia tak langkong gula mobil cekak nih kak. Pasaran pelengahan niki. Nika banyak orang tak langkong gula kon iban sepeda. Bu, tak saya kiai seiling-ciling orang mun ban sepeda kiai. Jadi tak bisa mobil. Enten kon iban mobil kiai. Tak bisa mun pasaran macet tak bisa lebet. Enten kiai, kawal kiai, mun beda singi, mun beda sing awal pakun tak kira macet. Ya toh, daripada bisa cang gula. Ekoni iban mobil, alhamdulillah gula kawal, ku tak lebet ongku, selain cekak gula lebet ke TV. Mepah tak lebet dijak dengan gula ekoni iban ambulan kak.
ingin coba ke puskesmas. Kula pakai masuk belum ambulan aja. Ada orang yang pangkap juga. Minta ibrin lebar jak jang orang majid bu. Sebenarnya dalam almarhum ria. Ya Allah kejak susah gula kan. Takut bini boleh saya gentek. Mi andi bini tungkap bina. Mi dinak pula boleh sendok marina. Kula ilmu mobil ambulan apa selalu ibu baca. Kula ngelak tasbih haram karo tuana Petra selalu ibu baca bi kula. Baca kapi Allahumma odi ya Allah Allahumma odi Allahumma odi. Haram kula takut ikining belet takut mati ongku. Kan banyak video tema mati bah mati ongku kasa. Cuma ni kecil beni kula salah panitia na salah bola ni. Paling bagi ambulan kula ada nyepang kapi ore. Ya Allah kula Allahumma odi ya Allah Allah. Alhamdulillah bu dapat karo masing mal ma odi ongku. Jadi sapi datunya kujerang kong ngabi kaki ya. Yari ya saya aduh cemputong bentisu sekali deh. Mula torot kah? Suruh mulai kada nih bining dia. Baca aku. Hah? Mudah nih bining tak rame. Oh ada saya seru ya ada saya seru colok aja. Ada saya. Aduh, tega butuh marga nak kaki je bu. Tega tepak ada saya seru munda ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula mikir ketika iki ambulan orang nyimpang kapi ni kula mikir. Tetimun benda sengibah lolos hadirin. Oleh dia sini ke beni anang kiai bu. Tak andi ilmu. Keng make anang ring tani make tak andi ilmu. Mun ibedai ambulan. Lolos tak lolos? Lo ajling ho lillah ajling sengibah dia. Pada make pujuk ni kemudian mun pujuk sengibah. Make seekibah kula bersampean orang tusah. Keng mun sengibah pujuk. Lolos tak lolos? Itu akhirnya mantar pada iki begiak. Mantar pada numpak ambulan. Maksud dah akhirat budian mantar pujuk sengi kaula ajunan. Sehingga kaula ben ajunan teti orang selamat. Allahumma setelok ingat iki. Jadi mak parlo atu akhirnya mati. Telok kecuna situng saya mati mak le sapora. Ni ketingkatan kaula ajunan. Saya nomor 2 saya mati mak le patik kita jedah karena saya mati lah tak andi tusah. Contohnya nak kanak kini contohnya orang gila pakun oleh. Saya nomor 3 saya mati tak andi tusah. Saya mati jedah lah tengki ka dibujuk camplong. Mi iya oleh. Wa yu'idu alaina min barakatihim. Barokah mak le akili ka kula ajunan. Amin Allahumma. Kaya nga saya telok teti make sampai agaja sampian nikah beda olena. Ala anna Allah ay yaghfir lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Pala ta apal ca arapah tak maturun kaya nga teti pian deki mun bi laki na itanya aki. Apa sih ngacile? Apaan le? Deji kalau pay kapi gitu. Sepenting lah apa le? Wow. Kayak nggak egi nih kaki. Tidak kion nyagi apa le? Kuntung telok. Saja saya nyumpeng, saya alakoh, saya hadir, terlanjeng umur. Terteka hajat dunia akhirat. Terkik dapat aziarah ke Mekah Madinah. Menterbanyak rizki nasi halal sebarokah. Paringi nak foto solihin solihan. Mun beda sandi masalah yang kak masalahna. Mun beda sandi penyakit beres penyakita. Mun beda sandi otang lekas majar otanga. Mun kita bisa majar semau utang menterlupa.
Demikian sekilas info. Kami bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjut setelah pesan-pesan buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma tasaddaqna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila hadratil marhum pujuk camplong wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatih wa ila jami'i man intasaba ilaih. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bikaramati pujuk camplong an taj'alana wa jami'al hadirin min ahli syafa'ah ومن أهل السلامة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بجاه فجوء جمبلون أن تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير وأدخلنا الجنة معه يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد سيد المرسلين ربنا تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة.